abashubuzi bo mu katare k'ebitoki akitendero ka Buhinu nibo bakwasira abavugi b'emmotoka by'ebitoki aha maraka bwa nyuma yo kutunga obutikirizana ahabo kongeza ebeeyi bakagaruka bakaremesana motoka ezindi ezikugahero kupakira mu kataraka twagara byo muhora twagara buroka twagacayimana wakataraka turecayimana wakatare twena kumanya na buroka bondi bimukaho bashitama bakore kiko ngo ishaho twagitame twarebiri ishaho y'ebitoke twene twarwa gumwe kashanju denda kitoke nkota bakugitwara 13 bimukirizo barumwe basiga abashubuzi bakoze n'ibintu byabo bya hansi bahereze kubiteko mbudeya kandi tushubura ibintu ebikujunda tubona kugira ngo bina motoka zabo bagira ngo bisha batupakire shaje bariyo baronda mwe byabo ngo byitubira ara bijunduro ngo mbatase mare yabo abantu bagira ngo baguzire motoka empango zo kutwara ebitoke Kampala bakongeze ebeeyi batane mihingwa ha motoka ezindi zitari zashema butapakira cyo kubitwara Kampala kurugo mu kataraka kandi no batwariza kuba bari kubahereza emirimo kona ruhanga y'abashwazi obushuma bwaha ekwezaha ni mu ruturwadira ngo y'abagiga nimuza kumpemere zanje nanye niza kubatabariza nimuza kumpemere yanjye kandi wanyencha kareba kwiba toyinaho kwaba nabo hababaka nibo bakama bakatare nibo bakama ba motoka nibo bashuma abafere fire wamuhurira ab'emmotoka banjire kugambira ha kamera zitu nuko kwiruka bakahunga mu katare bwa nyuma y'ibintu kureba byatabuka napatira shaho zanje ekuzabusega bagitwara kereka nashangera princess kandi nyo yanje giye yarabeka busega ejo yafa nagereka bajana bakujimba omukazi womakanyi bemitwara 30 na siringi zinga ikakaga ezo nabaraho kutabaza cyayimani wito wakatare yafa ezo zafa ngopatira motoka zabo baragaha bahindura emotoka yiwata ko emera yiwahandika hetu bakindura shaho bakwendo mwero gwawo murungi bateka ho mwero gwabo mubi bakomwe batwara gwawo murungi bakutera ho mwero gwabo mubi nikanyuma zabashaze mbasha mukwengera sente abayengera sente nk'abantu nito kabashubuze kitakumanya jika totira mintu abantu bitu Kampala tukusindikire nereke nico no bamanyise ko mugambo tubongeze ikintu nome yishikije mwisha abantu tuze mu kintu cyuma bongize bakiciro cyiko bari abantu ba drivers bonka be moto kweza kuciko cyiko bizasha haya mbere mu mabazi bizamba tugambe ikintu ngo bayengeze be ye motoka y'ibitoke kuzamba motoka kuza kampani yeshaho ekitwe takumanya katale kugwa mudembe ngakatale tekali ko nenyiniko ndiyo makola cyayagadde oba mwana akakubiye obakoze ki obensawe buze tofuna wadena 10 nubwo yebibireho abashubuzi bagira ngo ikintu kiretwa municipality okubaremesa okutunga abembezi bakataraka kandi ubwo hatenuke bemberwa batendare cy'abashubuzi batwire nibetombuitera nambe bitari byo waka mugambira ngo emere yanje yuwayiba ruhanga nakwanika kandi yakwanika erizo tito twatire yityajangu yabo bakompensatinga motoka abamotoka bonka bakompensatinga motoka itabanta yimwe turigera maho yonanga abantu tagire twagamba tukagenda mission cyangwa ito ntwamu tutaha tuzakaro hizabandi bashoboze batandika busa itugira ntwamu tuzakorera abantu bakwerranke tugerezeho kwikera bebembezi ba municipality hanshongezi bitubikiriza Gasha kwa Sheikh Abdul Latif.